Alright, mama kwaba edeba Emadek TV so na me enchira obi bia ohwe Emadek na modi achi from emretintin ya abepim Samri America creature muko Emadek TV. I think say na monta hu yedwuma di papa esan say na yentam post nyema but ye hye mo say e free na ekono mo benya all the content am mo pete ana mo expect free Emadek kono mo benya ni nyina nyuma pa bibre ne pese yedino ene adia yede hyase e free say ye ba back ya na say na ye ba back ya san store yedmeje say na yede hyase adia yede hyase ye Beyou and Akete Mpeninsem or one sense in bia appear ene na montana manfo eka no ye nyina nim say nansen enche bia be 1 year ni Emadek TV ye ko Kumasi ene Beyou comedy ene nakwala Akete mo ekotwen enkomo but just fast forward be 1 year ni I think say sisia no ntam bia ba Beyou ni Akete Mpeninsem entem ye ba be kan sem bia fa sansem no ho but before that ni beni kan cheche mu amanfo ahu ye kan YouTube no kra na social media na kwan ben so na obi fa so enya ni sika na se obi na obi ye adwuma kra na sen na etie a nipa na betumi agina so edi aden atwia obi eka za nima no ene ye ba behwe na ye hu se wo ye parent bi ananse wo ye media guy bi na obi ye adwuma na se adwuma no munya extra income bi an free baby but YouTube wa ananse Facebook and Instagram na sika ni free ba na mo hu kwan ya mo be fa so as manager no ana said nipa na mo ne na mo bia mo hu se ne mo be fa so akonti. First of all, this video we did there we are not here to blame anyone to see how but you didn't kind ebie nkofo ani bi e social media ni we are ya atua so nti mo ntwa me gen krato aba me ba mesan atua so. Acha me de komano wa e otuna tire me de mano. Hello. Oh, you beba sesia. You beba sesia, ya wie kra na sa why feed your kra dress ya wie. Amene me tomato de you beba sesia. Why? You beba sesia. Jennifer si so man na menye ntem. Ye. Ede asem. Atade na hye. Oh, wurade. Obi a ye pentem akoro. Wo de ha ho. Pakibu baby. Na me adanya bi ahye. Enko samji ho. Benya atare edi akọ. Aye benya de korase. Say atare bia bi. Ani yenko na. Wow. Me pacho me mama kwa ba eba sanji casual fashion clinic. Ejo so mama. Mira. So ho adwuma. So ka cho so samji die. Enioma papa fie. Entare na agu. Mame, mpacho ye benya de korase. Me pacho ane. Ne fa ma ne mema no manyina obenya bi e wo haisi. Mame ni kan hye wi kora. Ya waniama awudu obi to say vest, suit, long sleeves, short sleeves. Emma waniama awudu nyina. Any mema hunioma bia bi. Samji casual fashion clinic. Ebe mama ya hene eni ahema. Alright, yes, so mama kwaba edeba Emadek TV so biem say monyamre atwen na ye ne mo eguso a ye twetwen komo. Say enetie YouTube adwuma na ewo ho no omode by say ye penkofo a ombeye videos e dey go particular platform so a anytime bia e bi obu ho talent bi ni ade a wonso betumi akwakonya sa videos no ahwet na kwa say in the form of archives bi adachi bi people will go there and retrieve information videos bi na omonya obu a wonima wo nsano adwuma bi a opese wo kire amansan enti emre ekonanim na omoye so okay yenya ne say wo a wodi video ebeto no nkofo di amo advert aba nti wa odi video beto na the advert bi ato videos na so nya kakra ye den a pushi wa adwuma no na da bia ama wa hode ma won so wakoso di video abada bia
yen free ho meduru ba bia YouTube e dia ba beju ene Ghana fo bia ye bi no but YouTube e beje in such a way say wo the video to a bia wo mo first na yen jehwe ananse requirement bia ni wo but e beju ba bi no yi say wunya be 10,000 I think say viewers and sana what to me monetize afie bedu ba bi no so there be yemfa nko 1,000 subscribers and 4,000 watch hours eno na edidi mu a egusu a omunya nsese bi egusu a yetuen and answer na obi edi video betu YouTube am ya gina tuma so wunya 4,000 watch hours and 1,000 subscribers na bi 4,000 watch hours na person me chechu mu ekwan ya fa so e working na enye easy one video betuma 4,000 watch hours no ba odidi agron so a betumi a spend be 3 4 5 years 8 years kra na sa 4,000 hours no na undri depending the way your content no na say net here Beyou starting a YouTube channel somewhere 2013 and I started say oh yeah juma now say Beyou started say oh yeah juma 2013 no the YouTube no and na ye ne kakra ne ade a ogusu a wo ye ni nyina no befa all the challenges ni nyina mu ansa na wabedru ba bia wadru enti 2013 na Beyou ebie ne YouTube channel but then Beyou started so on Akete Mpeninsem year video ewo 2020 somewhere March and Beyou started so on Akete year video before answer na Beyou and Akete be sha say no na watwem be almost be 40,000 subscribers na okono ho na nimu ye che na abrante no wabon ho modin ye because na requirement o hia wo say tua ne ka no na watwem but edi na sa time no na income na sika wo say ba na edi na en no so te say ene but sata no oje ebia kakra na ebia 162 ebia no oje 2020 no ne Akete Mpeninsem start so mu ye adwuma somewhere March ba mo start so mu ye adwuma no enya hwa na sika no sika ba start say babum da bi hwa na nim Akete obi anim Akete enti ebe take some time and sana Akete enho abeye enipa enikan sesi Ghana fo nyina ahwe no enti yemfa say somewhere August krampo and that's 5 months along the line po na Akete videos started say ewura nkofo adwunum ewo ma Ghana mu yesi a you can imagine say sata no mu ye ni na no na bia adwuma no hyeda enyere enkosa now ensem akofa sa nyima we nyina ba it is because say Akete Mpeninsem abusuafo esusu say Beyou ACC Akete ewo ne ekwan bi so ni ade na men kire nyima bi mu say yemfa nse obi YouTuber na so wo YouTuber videos na nipa no o twa no at the end of the month no say ye man nipa no even po 10,000 Ghana cedis mpo a say 10,000 Ghana cedis na ye de man no ka hu ni say mo kwakotwa video a ono na ebia wo yisika ma mo foro ka apart from say mo na o yisika ma mo foro ka no ebia aduane bia ono na sanso ma moto ene ade apart from that camera be say ananse ebia light bulb and ebia computer mo de edit ni say ni man nyina nipa no ni expenses enyema kiti bi say props am be use dia ya adwuma nyina nipa no ni expenses enti ansa na ebia nipa make say obi o handle camera no obi o ye editing man na ade a wasanso tuatua sankofo we nyina eka enti say wodi wani kobubu say bia nipa no oje 10,000 Ghana cedis enti wo na no wo ye adwuma na bia bosum bia adwura o ma o ebia 2,000 Ghana cedis a ka hu ni say ono be ni expenses ni nya ade nyina ne large bi ni say nyima nyina be wie no bia na sika aka ne sem kurampo no enyuru 1,000 Ghana cedis so what you say enti sa nyema we nu bi no say obi tenchen na onye YouTube ni bia ono no na adwen mu no na adwen ne say once a wo nya 200,000 views 300,000 views 400,000 views no it means say unya sika good ono de onimu nti na adwen mu no ode hu ne say da bi say enetie enye say YouTube no ebo aboro kura enye kura enima koyi na oyere ho de a obenya kakra bi afim but say we wonkofo na omu ye adwuma don't expect say we na me no wo ye adwuma no scan ba ye na ebia no matini na me dia ma wa bra wonim say me de me ma 10 million kura awie a me sa na okoba bi aduane a wobedi mi ana meto ensu a wobenu mi ana meto bibia camera kura sanse ya mi ana mesi ato no edwuba bi a wo say sika ni bi for niema bi another thing so obi tenchen na so obi ye YouTuber ne ade a ohu ni say ade a efo say YouTube ne ye no efo anka me yehwe sanka efie bia obewuram bia anka wo YouTuber e wo Ghana ha se Ghana ha adwuma ni ha adwuma be na e wo Ghana ha nti ade ntina se YouTube ni sika wo mu a ye nyina ye nkonko ye YouTube ni bi se sika wo mu a ye nyina ye nkonko ye YouTube ni bi now ade ba kwa me pese me ma amanfo tie ase ene say se obi e wo YouTube channel na say bia wo hwe na hu se nipa kono wanya 30,000 views 300,000 400,000 views e beto ba so obi anya 400,000 views
enso na obi a onya ebia 100,000 views no ni sika kura wonya mpo doso nche wo a wonya 300,000 views no ni nyina ne say depending on the content na nipa ne di bu any locations ankofo ehwe videos na ide every eno so one factor was say to yetrim pa depending on the content any location nipa every whatever and the duration of that particular your friends and content no for instance main fan duration no side ne first say with the video to na say video ni ye e bia 20 minutes a say video na ye 20 minutes no obi a onu ni video eye e bia 4 minutes and obi a ni video eye bia 3 minutes and 6 minutes no say ye hwe say nipa na ni video ni ye 6 minutes no ye hwe ni de ni be bia be 500,000 now wo video ni ye e bia 20 minutes no ye hwe ni be e bia 100,000 na say 100,000 no ye de ba compare one a nipa na ye hwe ni video ni bia 500,000 na e betuma ba say wo na wo video no eye 20,000 20 minutes na ye hwe ni 100,000 no usika edoso nchen nipa na ono ni video ni 6 minutes no say net ye wo sha YouTube na ye ni such a way say so video less than 8 minutes or is it 10 minutes advert ba compare na most times e bo so enti bia wo ba share video na se na advert no abo ananse bia wo guso a wo hwe video na abo ananse esi a na abo eno ano no advert ba compare na mostly aye ta abo enya dia advert yenu betumi abo so da most times bia lucky na bia ba kumba esi wi na ba kon asen abo ba mostly advert ba kon but obi an video from 10 minutes kono say nipa kon betumi a share advert in between that video ni say ebia breaks advert enti beginning na oba bobo no betumi the advert a share okọ 3 minutes obetumi the advert a share okọ 6 minutes obetumi the advert a share okọ 9 minutes obetumi the advert a share ansa na ebia to no kora esi obetumi san the advert a share enti why na advert say video 20 minutes no advert be ebia be 5 na emo wo so and it is likely say we should say video 20 minutes na wo share advert be wo bebo wo sha se advert bebo ugusa wo hwe na idea advert bi mbese abo uko anim kakra bia 10 minutes 11 minutes advert bese an so ayeden abo nti unhwe video 20 minutes na bia na advert be 4 na abo now bia advert no ba ku bia bebo bia emfa se ba ku bia beba bia no yemfa se eye bia 1 cent okay America scam bia 1 cent na mimi wo 20 minutes enti mimi na mimi wo 20 minutes no nipa ba ku bi obehwe me advert bia video ni bia mimi nya 4 cent ba wo na wo 6 minutes no nipa ba ku bi obehwe odi bia wo nya 1 cent enti se mimi nya nipa 100,000 mo hwe mimi ayina bia na mimi nipa 100 sa mimi de na ye 100,000 views no bia mimi de multiply 4 cent by 100,000 enti be multiply 4 cent by 100,000 no bia na sika ni mu odu ba wo no beba wani beba no de because nipa ba kun bia share 1 cent ntino se nipa 500 kwa na share ya multiply 1 cent ne ba 500 se on se ne tie no o multiply 1 cent no ba bia 500 enti emfa won ne se wo video no kwa chiri sometimes duration no so no eboa enti so video 2 minutes 3 minutes ne nipa be 1 million ehwe na mimi video be bia 15 minutes na nipa be 500,000 share there's possibility say mimi video ni 20 minutes na nipa 500,000 share no metumi wanya sika mu odu kakra mpo achen wo kra na wo nipa be 1 million na de ahwe enti obi be ko YouTube be ko ko se bi anyuntuni bi di ni video ato 3 minutes no sa anyum na nipa nde to ne bi nipa be 2 million na ahwe na wadwun yo se bi nipa no e wo so si abonsen ani but obi a ono so di e bi movie bi ko to wa movie ni e bi be 1 hour na sa 1 hour nipa be se bi na 100,000 na ahwe no trust me say say nipa ni sika kura tumi mu yedu eche wo na video no nipa be 2 million na ahwe no another thing so am person amanfo santi ase eye location no now say yemfa say me ye video na me ye no eye o man Ghana mu ese nko ankofo na taahwe video na possibility say sika minya wo so no esua per advert bia e ba so amanfo click no sika minya wo so no esua as compared to say anka nipa bebre ehwe enti wo hwe Beyou and Akete Mpeninsem video na mo videos no most attempts na akwakoye twi kasa enti once akwakoye twi kasa no wo yi Ghana fo a ewa ha enye agbochirefo nkakra bi a wo hwe na video no enye video wa Nigeria ni ebi a wo hwe asere yi bi abato onti ase enti mostly Nigeria for ne sa Indian for China for England for no wo ka brofo ne other countries no on te brofo na ye common language na bi anko betumi your friends say adwuage ne ho
actually sani man na ekoso wo movie mu no ana series no ana say comedy no on ti asenti no onye interest obeden obehwe onye interest onya sa interest nso obeden obehwe enti se me ye video na me ye ne brofo na brofo na me ye no ebia 5 minutes but 5 minutes na me ye no wo me de na me ye no because brofo nti no viral ema otumi se nkofo e wo America and England for kra no about 70% share as compared to nkofo e wo Ghana ena wonso na wonso wo ha se wo ye video no a wo video na wo ye na bia wo ye na 20 minutes but 20 minutes na wo ye no wo no twi na wo ka enti twi na wo ka no o mo wo England ne san akwanti a wo akire free o man Ghana mu no o mo nhye da enno so nti no at the end of the day me metumi anya sika a chen because na tie ne say obi owo America hwe obi owo Ghana video wa se nipa na owo America no o click one advert so a ebetuma ye be $18 ebetuma ye be $9 ebetuma ye be $5 ebetuma ye be $6 but wo na wo Ghana ha sei no se wo no wo click sa video krona advert no so a ebetuma ba se eye enyuru 1 cent enyuru 2 cent mpo ebia eye 0.01 0.02 enti enyuru 3 cent mpo enyuru 4 cent but obi wo England no hwe Ghana ni video wa ni omo England ti sese am di video to na Ghana for be say 1 million hwe sa video we eye be 1 million as compared to ebia nipa be 300,000 pe anase bia nipa be 50 pe na hwe no wabuchiri enti wo de emfa say nipa be 1 million e na hwe sa video yo ba mu nyina e wo ma Ghana mu yese ya sankofo no sika no no so nte say ebia me di video ato na video na me de to because me ka brofo ni ade ntitumi kwa akire e ma nipa bebre etumi hwenti no at the end of the day say video ni ye be 5 minutes impo na nipa ehwe ye free America and England ni ade e nipa be say ebia 300,000 na there's possibility say sika menya o sa video no e doso chance ne nipa be 1 million ehwe ye na omomomu wo o ma Ghana mu ye say enti location na ye distance no so important. And it's a what in China, when we say Beyou video, no, the two when you be 100,000 views. But you say 100,000 views, no one more action, no more free in fan. Ebia no one more motion, no more free of my Ghana, we say, I pay, or monko, or money, a butchery cramp, no Ghana for your career could be a good, Ghana for could be a good, no baby, when I say. And it's a what in China, what you say, Abia, say, Obi or Ghana, Hano, your video, no one, you 100,000, 200,000, 300,000. Why do you say Nipacon when you see Kama? Because I say video now, or no, their content no to language be in the womb, na nipa do ben and a interest. I was a video. Yenya the video network, you will be a quiet who countries bia or more share video na than every. Over Kona Ghana for no ye dia almost 80%. Then nipa war England ye dia about 3%, 4%. And this video no what you say nipa na sika why you mistake. And this a me do ba ye adwuma na se wo ma obi da na so obi be ka tro say e bi adwuma na me ye no menya 200 million, menya 300 million, menya 400 million. Nipa no onim calculation ni ye eno onim se ni ade ne tie sanka wo di video 2 na se bi video 100,000 ne wanya be se bi be 500 million dia eni anka samre nka za anfales mo ni ade nyina atumi di president kura Ghana eze ka o metumi kura ka che o se o mo ba o mo do musika e hwe o ma Ghana because the anfales mo videos o mo de to ni sika awosanka munya no and so nya sa na tie because of the location ye ni ye hwe video no ye nyina e Ghana ye ni interest ye interested say be share video no wo mo mo abrochire obu okora na wo America Canada ne ade onim obi e friends and friends because on hwe ni videos on titwi o ye den wakwa hwe twi ye no enti mesra mo wanye calculation ni ye ni ade me twa video me wo tripod camera ni ade camera ba ku bia ne na bia 40 million 60 million 70 million utumi koto camera 60 million wo di ye adwuma pa na abofom na asai me koto camera me di ye adwuma na camera ne se bere wo se me san to koto foforo enti se me no ye adwuma na bia sika ba me ma obi ya be 10 million and 7 million na wadwenya wo se sika no esu a ye mi sa se mbi se me ma 10 million 20 million 30 million na se me no ebedwumre bi na se camera sei na me ni sika because me nya sika na me chem pe na me de half amount na se wo be 500 million na me ka to se me be 200 million na me koto to camera ne ne ma o de be ma me ana o mfa ma me eni se obi no obi ye adwuma na se yanhwe ne yi a mamefo no ne papafo ne wo ma Ghana mu yesi no mom ye nya abotre enye sa da bia ye be mistake da bia ye be mistake nkwala na ye de o mu ye adwuma no ye de be ho no na ya ye mistake e wo sa nima no medamase aha na mede mu besi
me de me second video ye Beyou and Akete Mpeninsem no afi na me be kyerɛkyerɛ mu ye na ma kyerɛ mu ne ntia bia Akete Mpeninsem ame mo omonya no wrong afi so ɛhɔ ne ebe hu sɛ Akete Mpeninsem ame no de omaye no ɛbɛboa akwala no ananse ɛmo akwala no medam ase nyame hyira mo the second video ɛbɛtua so later